حي على الفلاح حي على الفلاح. Hizmet batırlarının savan toylarında her şey urunu türde. Olar hürmet bilen ululauga layık. Rayonda keng kulaş bilen tüzülüşleri alıp barıla. Тюрещинского района. Я желаю вам всем добра, здоровья и чтобы сегодня праздник удался. Такое счастье, дождь пришел на землю. С праздником вас! Рахмат! Saklap, nıgıtu, millilikli tırgızı mühimlediğin ihtibarına alınıp, 2023 yıl Milli Medeniyetler hem Örf Garipler yılı dip ilan edildi.